Cilj manifestacije je prezentacija ukupne banjske ponude, ali i druženje i upoznavanje sa ljekarima, privrednicima, farmaceutima i novinarima. U Zdravstvenom turističkom centru Banja Vrućica ističu da je manifestacija i prilika za zahvaljivanje najzaslužnijim poslovnim partnerima za korektnu saradnju. Cijenimo da mi sa ovom manifestacijom smo stekli i dobre saradnike i prijatelje, a sve to je doprinijelo da pacijenti imaju veliku korist. Dakle, kad kažem pacijenti, onda građani, jer našom saradnjom neke bolesti preveniramo, neke liječimo, a one koji su bili na nekoj od operacija uspješno oporavljamo i usposobljamo za bolji i kvalitetniji život i posao. Uradili smo puno, počev od infrastrukture, počev od rekonstrukcije pojedinih objekata, pojedinih funkcija, usavršavanje informacionog sistema, usavršavanjem kadrova, primili smo i nove kadrove, tako da smo naše programe i naše sadržaje obogatili i tako idemo iz godine u godinu. Prilika je da pomenemo da smo i ove godine, a u posljednjih 10 godina stalno osvajamo nove rekorde. Tako smo danas spomenuli da smo ostvarili 127.000 noćenja u hotelima i oko 10.000 u kućnoj radinosti i svrstali se u sam vrh po uspješnosti u prodaji kapaciteta ili u ostvarenju broja noćenja. O ljekovitosti Banje Vrućice nije potrebno mnogo govoriti. Za one neupućene ipak je održana prezentacija o dejstvu banjske vode. Mi smo kao ustanova, odnosno Banja za srce, poznati u narodu već skoro jedan vijek. Bavimo se liječenjem, rehabilitacijom, odnosno prevencijom, liječenjem i rehabilitacijom kardiovaskularnih bolesti. To su stanja posle srčanog udara, stanja posle operacija na srcu, znači bajpasa, zamjene vještačkih valvula i sad u novije vrijeme i stanja posle balon dilatacija, implantacija stenta, kao i angine pektoris, hipertenzije i ovih ostalih oboljenja kardiovaskularnog, odnosno perifernih angiopatija i slično. A pored navedenog bavimo se svakako i rehabilitacijom reumatoloških bolesti, kako je Banja Vrućica opremljena i kadrovski i sa ostalom pratećom opremom za liječenje i rehabilitaciju i reumatoloških, kao i neuroloških bolesnika, gdje mislim na stanja posle moždanog udara, oduzetosti i povreda lokomotornog sistema. Koliko je nakon operacije na srcu bitna pravilna rehabilitacija, jasno je svima. O prednostima i saradnji vodećih medicinskih ustanova iz zemlje i okruženja sa Banjom Vrućicom govorili su stručnjaci iz Banja Luke i Sremske Kamenice. Mi smo jedna cijelina koja funkcioniše na dva različita prostora, a u smislu poboljšanja zdravlja i rehabilitacije kardiovaskularnih, naravno i drugih bolesnika. Ukratko da pojasnim, veliki broj ljudi oboljeva od kardiovaskularnih bolesti. Da skratimo priču, medicinskom i medikamentoznom terapijom, zatim invazivnom kardiološkom terapijom, koronarografijama i PCI, odnosno balon dilatacijama i ugradnjima stenta, što mi radimo u našoj klinici, smanjuje se veliki broj smrtnosti, invaliditeta i osposobljavaju se ljudi za vraćanje u normalan život. Sve to ne bi bilo tako, kao što ja pričam, da nije centar za rehabilitaciju koji je produžena ruka našeg tretmana, odnosno tretmana naših pacijenata, što zajedno sa Banjom Vrućicom, sa kadrovima u Banji Vrućici uspijevamo osposobiti, izliječiti, odnosno zaliječiti, izliječiti ljude i vratiti ih u normalne tokove života, društva i porodice. Naša ustanova se bavi dijagnostikom i lečenjem kardiovaskularnih bolesti, posebno u odeljenju interventne kardiologije, odnosno invazivne kardiološke dijagnostike, i smatramo da je posle lečenja, uspešnog lečenja kardiovaskularnih bolesnika, posle infarkta, izuzetno značajan segment u daljem toku života takvih pacijenata, jedna dobra rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika u ovakvom kompetentnom centru. Što se tiče kardiovaskularne patologije, ja kao kardiohirurg mogu da kažem
da bez dobre rehabilitacije ne postoji ni dobra operacija na otvorenom srcu. Šta to znači? Naše dve ustanove moraju da budu komplementarne, odnosno kardiovaskularni bolesnici posle operacije na otvorenom srcu imaju izuzetno dobre šanse da se oporave u centru u Banji Vrućici, gde postoji jako dobar potencijal za rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika. Saradnja Banje Vrućice sa prestižnim medicinskim ustanovama iz regiona rezultirala je i poslovnim uspjehom, kao i mnogim nagradama iz oblasti medicine i turizma. Banja Vrućica svake godine dobija dosta priznanja. Ja vjerujem onaj ko dobro radi, ko kvalitetno radi, mora do priznanja. Sva priznanja su bitna, međutim, ja bih posebno istakao priznanje koje mi već 3. godinu dobijamo od Privredne komore Republike Srpske u akciji Biramo najuspješnije preduzeće u određenoj oblasti. Mi smo i ove godine dobili priznanje kao najbolje preduzeće u oblasti turizma i ugostiteljstva, a glavni kriterij kod dodjele izbora preduzeća jeste poslovanje, poslovne knjige, bilans uspjeha, da ne kažem bilans stanja, tako da je to jedno posebno drago priznanje. Pored toga dobili smo jedan sertifikat međunarodni za poštovanje korporativnog standarda, korporativnog upravljanja, što je ovako jedan zaista lijep sertifikat. Direktor je također dobio priznanje kao najmenadžer u regionu. Pored toga dobili smo od turističke ruže jedno lijepo turističko priznanje, manifestacija koja provodi radio televizija Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnom televizijom i televizijom Republike Srpske. Sudeći po internim anketama koje se provode u Banji Vrućici, 95% gostiju je zadovoljno uslugom koju pruža ova banja. Treba istaći da je prošle godine ostvareno 127.000 noćenja, što čini 60% od ukupnih noćenja u banjama Republike Srpske, 25% noćenja u Republici Srpskoj i 10% u odnosu na ukupan broj noćenja u Bosni i Hercegovini. Brojke su impresivne, ali za turističkog giganta kakav je Banja Vrućica ne i konačne, jer je iskorišćenost kapaciteta na godišnjem nivou svega 35%. Odnedavno su u Banju Vrućicu počeli pristizati i gosti iz inostranstva, pa se uskoro očekuju novi rekordi i nove nagrade i priznanja.